Yebo Mroza, sesiphinda sagqemeka enye ingozi la emsakazweni. Izolo sithole udaba lokuthi BeeKay Mchunu useshile emhlabeni. I think into eyaziwayo kakhulu ukuthi BeeKay ubengekho right for isikhathi yawo bebambekile khona isikhashana. So izolo udlulile emhlabeni. BeeKay umsakazi wala woKhozi wafika la ngo-2011. Wasebenza enhlelweni ezihlukahlukene esibala kuzona sibhude kusimanzonzo sithakela isizwe kanye nawe kanye noSigiya ngengoma. So sithanda ukuthi kumndeni sithi dudu nakubalandeli bonke bakhe abangani nozakwethu khona la ngaphakathi emsakazweni kubhlungu khona akumnandi. Enye into ngifuna ukuthi sidlulise Sipho naMroza ukuthi ekhathini ekanjena kubalekile ukuthi sitshengise inhlonipho. SiwoKhozi FM besikhulumile nomndeni izolo bacela ukuthi banikeze ithuba lokuthi bazise abantu basondelene nabo. So yikho singazange simemezele izolo yikho simemezela manje. Ayikho into ebuhlungu njengokuzwa indaba ekanjena ungalindele nokuthi ungatshelwa umuntu osondelene nawe. So kubalekile siyinhlangano enkulu kabi se-SABC ukuphuma kwendaba la empopeni iya kubantu abaningi eningase kumuntu bekufanele ethole ngenye indlela. So ngifuna ukucacisa nalokho ukuthi sikhona isizathu ukuthi silinde and kuningi kufanele kwenzeke before umuntu akwazi ukuthi afike la e-studio ezobemezela indaba efana nalezi. So bekuyilokho nje ukuthi sinikeze umndeni ithuba lokuthi bekwazi ukuthi bazise abantu abasondelene kunabo, hayi ukuthi besingafuni ukumemezela ngaleso sikhathi. Khona indaba esensitive kakhulu Sipho engafanele nje si-treat nganoma yiphi indlela and ilena le ithinta ama-feelings sibaningi. Yabona iyahlukumeza indaba ekanjena, so fanele sibe careful kakhulu ukuthi indaba ekanje sidlulisa kanjani. So bengifuna nje ukucacisa lokho ukuthi sikhona isizathu besikhulumene nomndeni and kubalekile sibahloniphe esibanikeze nethuba lokuthi bekwazi ukuthi badlulise indaba kubantu abadinga bazi ngenye indlela hayi ukuthi bezemsakazweni. Nibalekile but abanye ba-react ngendlela yemfu mhlawumbe ifika nje uya drive amayithi usayibona kanti abakubo wakhe bayazi ukuthi engatshelwa kanjani. Yes. Mhlawumbe bebehlele ukuthi bamfonele noma bamlinde ukuthi azafike leza khona bamhlalise phansi bamtshele ngendlela. So ngifuna nje ngithanda ukucacisa lokho nokuthi ngicela ukuthi indaba ekanjena siyihandle ngendlela right. Simcabange yena lo muntu lo sicabange nomndeni sicabange bonke abantu abazothintwa indaba ezibuhlungu efana nalezi. Ngicela nokudlulisa okunye ukuthi khona kuleli viki